Pikir tengkum no. Pikir tengkum no. Iyo hangne kena dei ke jong ki benar thor mi ingi Presbyterian KJP. Hello perlok bait. Kumno pilong. Ha perlok. Ha mentah ngadang yait. Nanti man leit sesor. Hei kong. Pyo i long kumno. Kene ke samlah. Ke baba bariu ha. Ke samlah hei kong. Hei kong. Flexion no. Up. Hei kong. Ya. Pikir tengkum no. Pikir tengkum no. Pikir tengkum no. Baik. Nih kong deh. Yang keren datang sekentin yang. Kejing pen i sorong teh. Mo. Teh. Kiu keren. Keren kat ke pila no. Keren daketin penar, daketin war, daketin kasih, daketin meram, daketin kat ke pila. Dah hindiru. Dah pareng lu. Kam lele. Hah? Mulai dulu. Ini. Ini lagi kita po. Itu kicage. Kacage. Ya. Office sih. Teh kini pio i perlok kijaka. Kiba ipenat bah duk kata-kata. Teh kena kelenti ke bengi yait mentah teh. Haben jait hadu sting kenta. So menit ke distan. Perlok ke jingshit tengam laban. Ongi pi hadu kan no ke jingshit. Ngatarai hadu lai peu san degree sejrong. Lai peu san degree Celsius sejrong ke jingshit sene. Cha thai nasam. Te perlok kinong Meghalaya ada kim laban. Adjust la tiki wan sene nomor ba. Ke jingshit te kala over. Du kata-kata. Dam lele. Pek kideng sya pen sodong. Kat sepipi pek. Dap tang sudu kideng sya. Te ini unong tre. Kikentei kikar kikentei kisenrang. Shene dap tang du ki karyong pitip ki mama. Dap tang du ki karyong ki mama kikentei kisenrang. Kinong tre po shene kene kasya. Kine kinong tre shene perlok dap tang du ki karyong ki khasi ki penar shene te bun tang du ki penar tang bagi penar ki melik tre sya shene pio i ki penar ki rep tempeo ki kwai si penar ki mju pan tre shene tre tang du ki karyong. Baik kena kesamla kakwa nong kuno ya pi. Introduce yourself. Keren ya viewers pak i subscriber jong. Hello viewers. Kamu ke? Kira kado kok apa no? No bilang set pikan em. Ini i start ba man keren ketin kriam. Keren dah ketin kriam ru. Lele. Namti pun keren dah ketin kriam tengah keren dah ketin kasih ke ba 50%. Teh kat ke bengala teh keren dah ketin kriam pi. Keren. Kelam no ketin kriam di titik lah tiper kelam. Kelam no. Non set pi. Keren. Kamu chat happy mo. Ngapa support lem ya ini bak jong pi. Iba jong i. Bak jong pi.
Develop jo sorry ngamla ban ban EP ke sor sene sa po Assam ka distrik Kachar telah ada pila ada P1 sene hakana kono por pila ban wan sa hakana ke jaka ke bangasa menta namar bangam la ban phai sing ngamla ban phai sing namar ba jangai palat ing jong ngan ne te menta simet ngah ban sa ang ne pio yang ne kene ke jaka kene ke mission compound jong ka penar thor mingi Presbyterian KJP Assembly House Presbyterian mission compound jong ke penar thor mingi pila bansa hangne ladpi wan hakno kono poru pila bansa hangne e don ke mission jong ke Mizoram Senot Presbyterian kata de ke mission pila bansa hang teru tegene pio hangne kene ke church jong ke Presbyterian church hangne ne kene de ke jong ki penar thor mingi Presbyterian KJP Pilaban pulih hangne POI kena de kala suna banta ka Presbyterian Mission Compound jongki penar pilaban sa hangne mo hakno kuno por P1 sinesha Kachar Silchar Assam pilaban sa hangne tagatai POI ka jong Mizoram Senot pilaban sa hang teru ladam don jaka hangne pilaban sa hang teru mo kanu ke jing internet kene ke jaka pio yang ne don tang du ki mizo kene ke church pio yang ne ke Presbyterian Church Silchar pio yang ne kene ke church kibru ki wan hang ne na fer ki jaka ki ba sa ba shong hapo ke distrik Kachar Assam ki penar ki kasi ki mizo ki pastor quarter Silchar district pio kene ke pastor quarter yang an i stay don ka longum ka quarter jong ki pastor bat ki officer ki bahasa chane ki benong page ya kena kejaka ki benong syara ya kena kejaka hio yang ne ki bru ki wan na fer ki jaka ki wan sa ang ne longum ki ba wan na jengai na Guwahati na Shillong na fer ki jaka ki wan sa ang ne don ki jaka sa hio yang ne hang te ka school ru ka don hang ne ka Oriental High School jong kene ka mission compound la de P1 ka new blay hang ne pin yo i ki penar ki paraja jungi ki khasiru pin yo i hang ne ki bele ki bawan puli ki basa ba jong sene sa sepo Silchar ki ba na po Shillong ru ki don hang ne ki bele ki bawan puli sene ki wan yasing hang ne ka new blay te kene kin keperlok ke jaka ke POI ke ikenat bahadu kata-kata hakno kono pola de P1 sine kena distrik Kachar kene ke sor ngikot ya ka ke Silchar mo ke distrik ke Kachar distrik Silchar town tementangan litit ya bandi mo ngan pen EP ke gate ru POI kene ke school jong kene ke compound te kene ke gate te kene ke quarter jong ki pastor quarter Jol dilaw nang ta jol. Hah? Hello tu na. Lupa Apa mana kan? di cokos. Bis. Cokos. Gua online nya sih online. Oh ya offline. Online dilaw. Lo ngala det tedu wei ar phau dengka. Ngala ai da ka Google Pay online te pio yang ne ki jur ki ba fer pio yang ne ki bana cloud Ibru travel ki wan di ya kine ki jur ki bana nong kendong ki wan di sangne ki travel ma pio yang ne kene ke jaka ikut ya ka ke jail road te nangne pila ben lei sa jail road te nangne pat jam lei sa main town sene jong ka mission compound te kene ke mission compound nangne pila ben lei te yangan beni ipi longan beni ipi kene de ka mission compound pio yang ne kena ke gate jong ke mission compound teh ngal entry kena ke gate yoi kena ke gate jong kena ke mission compound sorry ngamla ban pen EP baro ki jaka ki bangalik menta te sorry mo te kan menta sungan penku ja kena ke video ngatrai pila sing thu ya ki jing bata jong ha pila sing thu baro ki jing bata jong ha bat ki ba ngapen EP ki tenat ne em pi siang ba komen yang ha te ngan persang ban pen EP ki jaka be different akan next vlog mo
Kan mentau syungan pengkut kena video ngin sem dua ka wepat ka vlogs. Dan siang pala teman-teman kena channel siang subscribe kena channel mo. Take care, bye bye. Good night.